nirok ni bagwi information government job rok toboi faijak hingke nirok nagi nailedi kaisa ke tei nirok ni chachangma nirok tongkhe ba samung rok khlaimanai tini ni update o private job rok bo tongo tei government job rok ni bo update toboi faijak tei admit card nokhormani o hai rok ni download khaigei tomani no exam maroni bo hai rok ni no bo chung nagi nailene hingke nirok paithak jora video no nailai tongdi tei nirok katal khong ke subscribe khaigei tonglai thi daily hai ke nirok video notification rok nugui manai hingke faide chung kaisa ke tabuk nagi nailenai NEEPCO ni bwkhak tei ke kaisa notification North Eastern Electric Power Corporation Limited ni bwkhak tei ke tini 21st February 2025 o notice nokhormani omo upron ni siming ne apply khaimani boni last date ka 13 March 2025 jora last date rok online tei apply khaigani bage asuk jora date tongnai hingke tabo post ni bumung rok bo kaisa ke nagi nailenai post ni bumung ka executive trainee electrical ni qualification busuk nangnai chung bohaini na bo tini omoke short notification hapani chung bono full notification ke nagi nailenai vacancy wise rok bo o jaga tei age chungkha 30 years jora tei ST rok ni bage hingke 35 years jora ke tongnai age limit oke hingke pari chung bono asuk naiyagei tabo full notification bono nagi nailegranai bahai ke apply khaini rok apply khaigani bagei nirok online o apply ma khainai haike video description o bo nirok apply khaijanai link rok nugui manai haike check khaigei nailedi video description o nirok apply khaigani bagei qualification o pari chung tabuk nai nailegranai NEEPCO ni full notification omo hingke advertise nokhormani no pari chung tabuk bono ke full khe nagi nailesinai post ni bumung first number o executive trainee electrical grade 2 level hingke 2 o tongnai tei salary rok hingke first starting o 50,000 ni siming chengjangnai tei 1,60,000 jora idea tei ST rok ni hingke khoroksa vacancy total 13 jona vacancy tongnai tei age 35 year jora hingke eligible nai tei second number o tongo executive trainee finance ni go hingke 50,000 1,60,000 jora same no salary tongnai tei total vacancy 8 jona same no age limit o bo tongnai 3 number ongkha executive trainee human resource ni go hingke salary same no tongnai total vacancy 10 jona tei age ongkha 35 year jora ST rok ni bage 4 number o tongo executive trainee geology go hingke same no salary tongnai tei 2 jona vacancy 5 number o tongo executive trainee logo hingke same no tongnai khoroksa vacancy 6 number o ongkha executive trainee IT salary same no tongnai vacancy ongkha 2 jona 7 number o tongo assistant company secretary trainee same salary tongnai total vacancy khoroksa qualification rok no chung tabo nagi nailenai omongkha je post wise ke qualification rok eligible criteria rok qualification executive trainee ni gongke electrical ni je first number o tongmani boni qualification ka bachelor degree engineering or technology hayake ba technology IMIE BSc engineering in electrical engineering hai qualification ngui tongnai rok joto apply khaigi manai 65% mark ngani nangnai hayake ba ST rok ni bagui hingke 55% mark ngui tongha hingke apply khlaigi manai bongka ST rok ni bagui relaxation 5 manai ta 10 mo haike manai hingke je tabo eligible ngai rok ni rok apply khlaigi manai electrical engineering rok ni je qualification ngui tongnai rok te kaisa tongo 2 number o executive trainee finance ni gongkha qualification final exam year tabok ni rok ni final qualification tabok final semester rogo je college o porai tongoi tongnai rok CA khlainai qualification ngui tongnai rok hingke khlai manai charter accountant qualification jeni ngui tongnai rok neroni final year ngui tongnai rok bo apply khaigi manai hingke je tabok tei pono bo nailefinai executive trainee human resource ni gongke qualification graduate with full time je full time qualification nironi MBA khlaimani full time ngani nangnai hayake ba post graduate degree hayake ba diploma qualification ngui tongnai rok hingke khlai manai
সাবজেক্ট রংকে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এই হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট 2 বছরনি এক্সপিরিয়েন্স দং ইতো হাंगेबो एलिजिबल नाय ते 65% मार्क गानि नाय एसटी रनि बागै हिंके 55% मार्क हांगे खलाई माने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जियोलॉजी को उनके क्वालिफिकेशन फुल टाइम कोर्स नाजाक गानि नांनाय nirok omhai distance ro khlaiyagai full time khlaimani je government nigo inke eligible nai bohaita inke qualification msc mtech khlaijak ngai tongnai rok inke khlaimanai te roni subject o geology subject ngani nangnai same no tongnai 50% mark st roni bagai assistant company secretary training go inke qualification company secretary holding valid membership from the institute of company secretary of India ICSI degree in law nigo je qualification ngi tongnai rongke khlai mane te kaisa tongo executive training IT nigo onke full time no khlaijak ngani nangnai nironi je qualification khlai manigo BE haika BTech BSc engineering computer science computer engineering electronic IT oma je qualification ngi tongnai rongke khlai mane tei 55% mark SC rongke khlai mane amongke SC rong be ST roni to vacancy kore inke hapana SC rongke 50% mark khlai mane executive trainee logo onke LLB khlaijak 3 years ni course khlaijak ngani nangnai haike te 2 years practice khlaijak ngani nangnai course of law as advocate or judicial service rogo je nirok ukil logni samung rok practice khlaijak ngani nangnai bo haike khlai mane je advocate ni samung rok khlaijak nghange abrogation unreserved category SC ST scheduled caste ST scheduled tribe OBC scheduled tribe among ha compensatory background select bahage khlaijak nai jeng bahirono butak nailinai nirok written exam maronai bani pore interview maronai am haige selection rok khlaijak nai salary rok to 50,000 assuming 1,60,000 per month salary tongnai application fee rok apply khaiga ni bagai application fee ST rok ni bagai hinke rogani nangya te others candidate ni bagai hinke 560 rupees payment maronai haige application fee amongka online apply khaiga ni bagai 21st February 2025 ni siming sengjang mani 13 March 2025 jora last day among day drop asujora tongnai jeni qualification match ngi tongnai ronrok joto apply khaigi manai inkeni rok video description o apply khaiga ni bagai link rok bunogoi manai haike directly khaigai apply rok bo khlagi manai registration segang pila ma khaini boni pore apply ma khani ma haike process rok engke amone update asane tinini amone update engke parite next update rokna pari jeng kaisa kaisa ke nagi nelai finai je private job rokni update rokno je joto notification exam rojangnai rokni bagai update rok joto notification no jeng nagi nelai ni kaisa kaisa ke je tabo one time financial support hi je BMS portal lo ma khlaibai mani boni update OBC student rokni bagai engke je OBC student engai tongnai rok brok video naike haini bagai brok saiman thang BMS portal ni bukhak teke kaisa je apply khaile mani one time financial support je rangsugya borok rok haikeba support nagani bagai BPL holder rok bono apply khaijak rok ni bagai notification 2024-25 ইং অর্থ বর্ষের জন্য যে সমস্ত OBC ছাত্রছাত্রী যখন পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করতে পারেনি তাদের জন্য অনলাইন আবেদন করার সময়সীমা আগামী 5 মার্চ 2025 পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের উক্ত আবেদনপত্র জমা করার সময়সীমা আগামী 10 মার্চ 2025 তারিখ পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে ও পূর্বে বিজ্ঞপ্তি মূল্যে সমস্ত কাগজপত্র সহ সময় 11টা থেকে 5টার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরিত অধিকর্তা দপ্তর জমা করার জন্য বলা হয়েছে নির্ধারিত সময়ের পরে আর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না
বিস্তারিত বিবরণের জন্য অন্যান্য পর্যাপট শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর গোর্খাবস্তির এয়ারপোর্ট রোড আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারেন আমাকে যে বনে লাস্ট ডেট অফ তেবাইশে সময় বারে গই রজাক মানে 5 অনলাइन खाइगानि बागै 5 तारिख मार्च 2025 तारिख जरा तो डेट रक बारे गई रजाक लाहा ते बनि परे लास्ट डेट रंके आफ्रोनि सिमिंगनि रक एप्लाई खाइगि माने बनि लास्ट डेट इनके 10 तारिख मार्च 2025 तारिख जरानि आसक जरा तंगनाय ते 11 ता नि सिमिं 5 ता जरा अनलाइन अफलाइन टे एप्लाई खाइगानि बागै थांगैबो एप्लाई रकनि रक फर्म रंनो सबमिट मा खाइलायने इनके बनि अफिस जागा थाइंका एयरपोर्ट गोर्खाबस्ती एयरपोर्ट रोड আগরতলা और जगह थांगैबो कन्टेक्ट बो खालागि माने इनके फारिते नेक्स्ट आपडेट नायलायनाय अमंका बि ओबीसी स्टुडेन्ट रनि बागै स्टाफ चाइ বিশালগড় সিপাহীজলা ত্রিপুরার একটি পলিটেকনিক সেন্টারের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান বিএমএলটি ডিএমএলটি এর এবং নার্সিং স্টাফ জিএনএম বিএসসি নার্সিং স্টাফ জিএনএম বিএসএফ বিএসসি চাই বিশালগড় এরিয়া গো जिताबो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक सेंटर सामं खाइगानि बागै लैब टेक्निशियन बीएमएलटी डीएमटी khlaijak ngै tongnai rongke नार्सिंग स्टाफ नि बागै नाजागनाय इनके खाइगानि बागै इंटरेस्ट tongnai rongke कन्टेक्ट खालायदि 7056836224 रो कन्टेक्ट खालायगि माने ते काइसांका 9362941127 रो कन्टेक्ट खालाय माने ते नेक्स्ट नायलायनाय लोक चाइ আগরতলার একটি প্রতিষ্ঠিত সেলুনের জন্য পুরুষ বা মহিলা লোক চাই সেলুন খালাইগানি বাগै আগরতলা নংনাय মোবাইল নম্বর krwngdi मानाय 9774318879 ओ जगह कन्टेक्ट खालायदि ते काइसांका 8731848654 रो कन्टेक्ट बो खालायगि माने ते नेक्स्ट नायलायनाय কর্মী চাই আগরতলা স্থিত হোটেলের হোলসেল ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ ছেলে বা মেয়ে প্রয়োজন হোলসেল বিথি দোকান ফালমানি জায়গাও খাইগানি বাগै চালাতে বরি রকबो खालायगि मानाय कन्टेक्ट बो खालायगि दि निरक खाइगानि इंटरेस्ट तंनाय रंके 8837354428 बो कन्टेक्ट खालाय मानाय ते नेक्स्ट नायलायनाय रिक्वायर सिविल इंजिनियरिंग अमंका सिविल इंजिनियरिंग नि बागै पोस्ट नि बागै जे खाइगानि इंटरेस्ट तंनाय रंके सिविल इंजिनियरिंग खालायजाक ngै तंनाय रंके खालाय मानाय urgently requires an experienced civil engineer to observe the construction and maintenance project under Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir, Digalia, Agartala, Tripura West. The ideal candidate should hold a bachelor degree in civil engineering and have a minimum 5 years of working experience in multi-stories building construction, especially in pitch work, in file work and project management. Maximum age limit up to 45 years. Salary and other allowances are negotiable. Please send your resume along with all complete documents addressed to the principal SSRBM Digalia Agartala Tripura West within 5 days from the date of publication of the advertisement in the newspaper. जेन बनिला संबन नागि नायलायना सिविल इंजिनियरिंग जे khlaijak एक्सपीरियंस तंगै रकमके अमनो सामं खालायगि मानाय बने प्रोजेक्ट नि अंडर खालायगानि बागै इंगे श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर दिगालिया अगरतला प्रोजेक्ट बने अंडर मा खालायनाय इंगे जिताबो क्वालिफिकेशन सिविल इंजिनियरिंग नि गो 5 years नि एक्सपीरियंस सामं खालायमानि एक्सपीरियंस तंहांके बिल्डिंग नि एक्सपीरियंस रक बिल्डिंग नि ताबो कंस्ट्रक्शन नि सामं रगो khlaijak एक्सपीरियंस तंगै रकबो ओ जागावो खालायगि मानाय निरनि एज लिमिट अंगानि नांनाय 45 years नि तला अंगानि नांनाय ते निरनि सैलारि रक अंका सालायगि रक थि खायि मानाय एलियंस रकबो मानाय इंके निरक इंटरेस्ट तंनाय रक इंके डॉक्यूमेंट रक सेंड खायि मानाय ओ मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर निरक खालायगि मानाय निरनि बायोडाटा रक जेकुनो डॉक्यूमेंट रक पाथगानि बागै बरनि WhatsApp नंबर रक पाथगै मानाय लास्ट डेट अंके जेताबो नोटिफिकेशन तिनि नखरमानि 5 दिन जरा डेट रक तंनाय मोबाइल नंबर रक krwngdi 600902
90034 nirok rohori krwngdi manai. The next nalinai requires vice principal urgently requires trained post graduate with minimum 7 year experience at senior secondary level and 5-6 years experience at administrative level. The candidate must have a proven track record of success to drive curriculum development, pedagogical practice, teacher training and staff monitoring, effective communicative skill, opening to a multicultural setting, commitment and vision is must. Hinkhe 40 years ni siming 50 years ni bisingong tongnai ro khlai manai. Jetabo post ni qualification ke post graduate enga ni nangnai post ni bumang train ni go tabo phrengnai ni go ta omo hairo ni go khlai manai. Vice principal post ni go khlai manai nironi qualification graduate post graduation enga ni nangnai nironi higher secondary level logos pass 6 bosor ni experience tong hangke khlai manai vice principal ni ko enke je khaigan interest tongnai rok ni rok khlai manai nironi qualification match ngai tongnai rok enke khlai manai tabok nironi post graduation khlaijak ngai tongha teipone pore pass 6 bosor ni senior secondary school level lo khlaijak ngai tongha enke vice principal ni ko khlai manai enke tei nirok tabo nironi age chingka 40 years ni siming 50 years ni bisingo ngai tongnai rok eligible ngai tei alliance rok salary rok alliance rok joto no tongnai tei salary rok ke borok bai salagi thikai manai nironi resume pathogani bagai 10 din ni bisingo ma pathongnai photo rok bo mar hornai email id go send khaigani bagai email id kha agartala@ssrbm.org oro rohorui manai enke tei thangai bo malagi manai ssrbm digalia gandigram agartala thangai go malagi manai tei contact bo khlagi manai 6009090034 bo contact khlagi manai. The next nalinai job vacancy Titan I plus invites application from suitable candidate for the following post. Titan ni tabuk ni ro mokol ni chosma rogo khaigani bagai je khaigan interest tonai roni qualification match ngai tongnai rong ke khlai mane agartala udaipur rogo khlai gan location ro enke post ni bumang optometrist ni go post ni go khlai manai agartala location salary rok 16 plus 16,000 ni saka salary rok tongnai qualification b. optim ni doni chosma ni omhai ni qualification o match ngai tongnai rok khlai manai khorok broi post tongnai the second number of tongo optometrist ni go udaipur 14,000 plus tongnai te b. optm omhai qualification ngai tongnai rok khlai manai te nironi post khorok ni tongnai sales person kam cashier ni go agartala go ngai 8,000 ni siming 12,000 jora salary rok rojanai graduation ni khlaimani pore dca khlaijak hangke khlaimanai vacancy 4 jona ngai suitable and interested candidate may email biodata with recent color photo to nironi the interest tongnai rok email id teibo nironi biodata rok hokani bagai email id kha hr.skv.co.in oro jaga ko nirok horoi manai photo rok bo mar hornai biodata rok mani pole nironi photo rok bo mar hornai age krwngdi nirok khaiani bagai interest tongnai ro the next nalinai Tripura University ni bukhak teke notification walk-in interview mar honai engke omo post ni bumung rongka guest faculty department engke kokborok ngai 27 February ni bisingo ma khlainai engke boro jaga thangai ma khlainai engke nai Chamber of the Dean Faculty of Social Science 3rd floor Pariksha Bhavan Tripura University oro jaga thangai
submit ma khlainai walk-in interview o jaga no walk-in interview marnai koroksa vacancy dongnai department of kokborok o thangui ma khlai department hinkhe kokborok ongnai ge post ni bo mangka guest faculty koroksa vacancy hinkhe nirok ni je khaigan interest dongnai rok hinkhe nirok thangui original document rok telangui ma thanai CV ma telangnai haike interview rogui manai terpari next nailainai hinkhe te kaisa nirok saga musugo Tripura University ni bukhak te khene je thangnai apply khainai rok LDC post rok apply khainai rok hinkhe exam rogui paijak khana hinkhe nirok exam rogui paimani result rok sarogui rojak nirok ni bagai ang post khlai roi rojak PDF rok nirok baksa nugya khorok tongi maga apana nirok che khagai nalaidi ang omno roi rojak je somoyo result sarok puro ni dinone PDF ke roi rojak eligible je nirok ni shortlist candidate doni bagai bumung rok roi rojak toko keni rok che khagai bo nalaidi je rojak ngai tongnai rok ai next nalainai State Bank of India Central Recruitment of Promotion Department ni bukhak te ke je thangnayo apply khainai rok SBI ni PO post ni go apply khainai rok 2024-25 ni bagai tentative exam rok kha prelims exam ni bagai first Saturday go waisa Sunday go waisa Monday go waisa ma haike exam telangjangnai mane 8 tarik March 2025 o exam chengjak sinai hinkhe tei boni pore 16 March 2025 ni Sunday ni dinobo chengjangnai tei waisa hinkhe 24 March 2025 ni Monday ni dinobo chengjangnai amongka exam ni date rok hinkhe nironi admit card download khaigani bagai website o lo sarogui rojak pro nirok no inform khaironai nirok je pro no video no soyakai nailai tongti haike notification rok nirok no roironai nirok nugui manai hinkhe nirok WhatsApp group o join bo khaina laiti WhatsApp group o join khaina hangke nirok notification maya rok pa nangui tong hangke mangani bagai tini on friends no je masa share khailiti nirok haike support roi tong khani bukhara busrangani nirok no update roi tongani bagai je pro no notification haike nang nirok no roi tongnai Government job ungthang private job ungthang haike nirok mangai ni tongnai daily na update video go hangke single notification no tabo government job roni phai hangke full notification ke nugui mane daily na update video go hangke short notification ke phaiga hapani nirok nang full ke roi rola hangke tini na update aseng sinai jotana Hambai